was trying in the morning ukuthi nginike the sermon sihloko kodwa ngikhonanga kahle kodwa le ngisibhalela sithi being born again kuyini kudalwa kabusha siBhayibheli ngelanga Nicodemus uya kuJesu uthi ngenda kanjani ukuze ngibone umbuso kaNkulunkulu uthi Jesu ngaphandle kokuthi umuntu adalwe kabusha angeke azawubone umbuso welizulu. Haleluya. Bese uyabuta uthi kanti umuntu angadalwa kanjani kabusha angabuyela eswini sikanina sekamdzala na. Haleluya. So ngiyazi ukuthi ngifike lapho angikhulume namhlanje ngokuthi umzalwane wakhiwa kanjani noma likholwa or a child of God wakhiwa kanjani. Hallelujah. Let's read Bible as I always teach ukuthi kude umuntu longeta kuNkulunkulu noma kuJesu ngaphandle kokukholwa. Hallelujah. kuJesu asidi ngoba silandzela abantu. kuJesu asidi ngoba imve yasekhaya bathi bayakholwa. Uma ngabuda kuthiwe wena njengami ekhaya ngikhulele ngathi ngidalwa kokona ngikhulule kubafundisi ngadalelwa evangelini ngamukela ngakhuliswa ngelivangeli kodwa bengingakamamukeli Jesu bengisakholwa ngilandzela uNkulunkulu wababe nokwamkhulu nagogo ngilandzela bona kodwa mina bengide wami enhlitweni until ngalonyeminyaka donke isesonveni ekhaya kushunyayela ivangeli kodwa ngalelanga bekufakwe ithende kushunyayelwa ngikhumbula kungilamanyeveni 1996 because ngwala abazalwane 1996 umfundisi afake ithende ngalesitamela washumayela wasinakashumayela wasabafuna kwamukela Jesu abethe ngaphambili ngayo kwamukela Jesu wami kungasasuye wagogo namkhulu but wami ngahlangana naye mina ngoba selivile live lakhe ngakholwa kuye ngabe sengiwa umvana waNkulunkulu la sifunza khona iBhayibheli lithi ukukholwa faith comes by hearing and hearing of the word of God noma hearing of Jesus ngamagama ukukholwa kuyeda ukukholwa akufikeli umuntu lophilisiwe agula ukukholwa akufikeli umuntu lonikwe kudlala mbile ukukholwa akufikeli umuntu loprofetiwe but ukukholwa iBhayibheli lithi kufika phela uma umuntu eve ngaJesu ngamagama uma ngabe uprofeti ngakutshela ngenkinga yakho bese walandzela ibandla lami awukholwa ulona likholwa wena uma ngabe bogula ngakuphilisa wakulandzela awulona likholwa noma ungeke sombele ungalovi kodwa awusengabi ngiyilo likholwa noma ulambile ngakupha kudla ezomfundisi wetha la ibandla lasemfundisi unenhlanzo emva kokuthi sewamukele lokho awusilona likholwa lithi iBhayibheli likholwa kuphela lidalwa entshumayelweni likholwa lidalwa bazalwane entshumayelweni hayi entshumayelweni yanoma ngayini kodwa entshumayelweni ngaKristu uma uneve ngaKristu wabese uyakholwa wabese uyavuma loyo selikholwa ngoba uve ngaJesu na uve ngemfundisi awusengakholwa awulona likholwa wena uma uve ngelibandla awulona likholwa uma uve ngene tindoda yakho kuNkulunkulu awulona likholwa likholwa lidalwa entshumayelweni entshumayelweni ngaKristu uma ngabe ufunela ukuthi kulo konke la timvo takho wabese uyedele watamkela nasophuma uyekhaya awulona likholwa ngeke live ngaJesu yena yedwa kuthi faith comes by hearing and by hearing about Jesus Christ himself love ngaJesu wabese uyakholwa likholwa lelo batongazanga ngaJesu bazalwana awulona likholwa akangiphinze manyeveni likholwa lidalwa entshumayelweni leshumayele ngaKristu yena yedwa. That's why athi Jesu mina ngiyindlela mina ngedwa kude nongekabale ngaphandle kwami athi mina ngisango nokungena longangeni ngami sigebengu lisela. Haleluya. Longena ngalomunye kunokhondwako lisela kodwa longena ngesango longena ngami abathi mina ngiyindlela ngiyiqiniso ngikuphila kude nokabale ngaphandle kwami. It's all about Jesus. Love ngaJesu wabese uyeda likholwa lelo. Haleluya.
ehlutweni emva kokuthi aphuma ehlutweni bese ngavuma athi impela lo Jesu uyinkosi impela lo Jesu ungiyo lento yethiwa ungiyo kuthiwa umfati wemopho weva ngaJesu angakasumbone weva ngithima ngasotakhe weva ngemandla akhe isibhabhelo wakholwa ngakambone wathi angakholwa wathi nami sengiyasuka niye kuye namfika nibambe umphetho bese ngiyaphila lo mfati uta kuJesu uve ngaJesu wakholwa wabe ibhabhelo lithi she said to himself wakhuluma because emva kokukholwa kumele uvume ungeva ngaJesu uvume ukuthi ngineqiniso ngihlitiwe uyikholwa kodwa ungayivumi ngemlomo awusengabi ikholwa yakholwa liphelelisa ukuvuma athi ya Jesu inkosi ngiyavuma uyinkosi bathi bokhona nakabethelo wambona ukuthi angimbonanga that is why it is called faith ngoba angeke into oyibonile ukuthi uyikholwa ukholwa into bakutshela ngayo ungakayiboni uyikholwe that makes you ikholwa that makes you believe ngoba lento awayibonanga kodwa uyikholile. I'm rushing to somewhere that yeah I'm just passing. Hallelujah. Emva kokuthi wamngele Jesu isango lelo wakholwa wavuma wangena kwathiwa ulikholwa. There is step number 2 and I always say this. Let's see Bible encwadini yaJohn chapter number 1 verse 12. Ngokuba bonke laba bamkelako ngokholwa Jesu ubapha amandla to become ubapha amandla ukuthi babe nemadodana aNkulunkulu amagama ekubeni emva kokusekholiwe lendaba ayiphelele ikholwa ukuthi wakholwa step number 1 so kusongelile sephakathi then you must become and uma ubuka legama alithi then you are a son immediately but if you become a child of God you become ngamanye amagama le uma umzalwane afika namhlanje ufika unegola kwakhe ufika unebuthakathaka bakhe ufika unetimvo letimehlulako nakafika kuKristu ungamexpect ukuthi afike bese nomsizwa ngelanga linye abe perfect no sisendlini yembumbi la sisegaraji la sitowakhiwa nawe la utowakhiwa nami njengoba ngishumayelako ngemaphutha ami but ngiyakhiwa every day every morning I kneel down on my knees and say God forgive me I'm a sinner I need your mercy ngoba la sitowakhiwa la sisendlini yembumbi ungamehluleli la uma sahlulela la ngoba no utetobunjwa la uma ngabe bekaphelele bekabangekho la ukuthi Jesu sikhulane simadokotela kodwa longagula ayidini inyanga haleluya so la sitowakhiwe bazalwane so wahlekisa ukuthakabalo ngoba nayo towakhiwa inkosi samsitha he is still becoming a son yabona umfana lo unkoko lo badayinyalo she is still becoming a gogo day by day uyakhula she's becoming a gogo one day uyohamba so bambudo legogo senggogo so akasengogo nyalo that is why Bible akukabonakali lesiya ubangiko kodwa mhla ebonakala sofana naye we are becoming bazalwane kwamina njengoba ngishumayelako angisengayibambi angisengafikelele ephelelweni kwayo but I am becoming each and every day I am becoming God is pruning me every day when I eat the word I am growing ngiyakhula nawe uyakhula nami ngiyakhula and uma expect ukuthi Timvo le wena se responsible so ukhule kudo nalomfana lokumele akhule kude no uthi Paul ethuka libandla nisebantwana nini bazona nani nikalibisi ngoba uma benganika ukudla lokucinile bengafa kudla lokucinile kubantu asebakhulile so ngihamba nani ngekwesigaba senu enkosini ngoba nibantwana nginika libisi then ngibe sengiyabuka ukuthi lo dlaba sebakhulile sengibaniketha kudla lokucinile lenye langa uthi Paul
nina the way nizala nidla ngakho nihamba nami, you ought to be teachers by now. Kufanele seniyafundzisa, but ithola ngisebantwana ngiyasola kwangathi ngemadwala faka moya kwangathi angikhuli kwenu akusasikwe umntwana ngoba umntwana the more adla uyakhula. Nina sekudzala ninabo nginifundzisa, but isolo ngisadzinga libisi ngiyasola ngathi kunesifo la sekudwalfness ngoba kuyingodi ukuba idwalf ebandleni ube ngumzalwane ube na 10 years sinawe, but solo awukhuli ebandleni uze usho kunabafikayo uthathi ngese sina 10 years la lomkhukhu lo ubona lawo kwakaba ngithi la wona bangentathini ekhaya ngobhekele kwathinje wabheka le ubona umkhukhu lethinje ubheka lepho wena ujiji soloko wema nje la sakuthola soloko wema wena wafika khona ubona umkhukhu lantshita namanje mhlawumbe usathontshita, but problem ngoba ushithi problem ngoba ukuthi yakhulwa engosini yakhulu. Yes ngiyavuma sithathana, but also khula nawe phela ungabi idwalf yakamoya. Khula, hallelujah, khula nawe, khula singasakulandzela umntwana uyalandzelelwa. Uma ngabe unemntwana longaka make mangule ekuseni uma umgezise umfakele manje bese enhloko yambrasha lo mfilo umbrashe ngebrush unesho ukuthi uklile ngoba umntwana uyalandzelelwa, but once wabangaka akasalandzelelwa wamthola ngake namshaya ngoba that's not expected from her. Kusemdala semkhulile nasengosini kunjalo kuyafika ethi ukuthi wena by this time you want to be grown up. For example, kunetinto lokuthandazela ngenkosini ingakuniki into, hayi ngoba ikuzonda, hayi ngoba ingakuthanda, but because umntwana akanikwa certain things. Uma sesibantu unganika princess lemoto bese uyashayisa lapha njengoba ngimi ngempama asinoshaya yena sishaya wena ngoba umzali umnika kanjani umntwana imoto. Umntwana kumele umnike ibhayisikili ebantwana leli linama V3 kusangano angatoba to balansisa ngithi ngoba ngumntwana loyo. Noma umntwana sesibana ngakutela nje nasi ngibone ngithi ngojika lapha angeke uzumnike ngumntwana hayi kusangeke uzumnike utomnike but nasekakhulile. Sometimes mina ngimsolo uNkulunkulu ukuthi lokuye kwethinto ngithandazela nganginiki inyanga ngoba asathi makasho kubone uma nganginika million uNkulunkulu nyalo mhlambe lelibandla kwala lingavala ngisisengiright engigrand empilweni yangibambelela nomkhukhu yabona angisho singene but sengiyabekisa ukuthi mhlawumbe ngokukhona into etibonako le ngoba ubona lesingakuboni he is God. uNkulunkulu uyatela ukuthi ngiphela ngakupha no not now awusikafiki kwesigaba la khona ungakhona creature things uma ngakunika into ngakubulala but I value your life more than these things. Hayi ukuthi anginato, hayi ukuthi mhlambe nandikhipha kuyafuka no, but ngicabangela impilo yakho. Indodana nayo lahleko yacela lifa yanikwa ingakapredi yathi nganikwa lifa laphela lifa lamjika yena lifa lakutula yena kunokuthi nakutuka yena ngenxa yelifa abengqona empilweni lithi Bible lifa lakutula yena wathosa sekadla netingwadla imvula ngakasalele ekhaya watithola sekalahlekelwe nangilelifa ngoba unikwe lifa sikhathi singakafiki nasekabela kubaba uthi babe ngiyendela ukuphutha ngithathe lifa ngingakafiki emphuzaneni so now ngiyacela ngozingende eqaleni umniki ungakangethi ngetinto tangijikela endlini ntamonisa but now ngende hence uthi Jesu bafuthi bakhe ngilanzeleni ngitonenda. Iproblem yakho ufuna kunikwa tipo longakendiwa to. For example, ufuna kunikwa imoto kalona license. Before unikwa imoto ufuna wendiwe driver. Before uniketwa umjovo ngakeswela kumele uqale ufunza wendiwe whatsoever. Lekwenda ukuthi qualify ukwazi umjovo. Iproblem sifuna into but qualify ukuthi part. Uthi uNkulunkulu uJosepha uyimhlono nina nibafuna bakhothama kuwe but before bakhothame kutokwenda for many years endiwa ukuthi abe capable of carrying the position and the power. That is why once again ngetwa ipower bafo basathi no ungasibulali ngalo sawena no ngeke ngimbulale
uNkulunkulu umfundise timvu lekhani ngentiwa khona ngokuba ngifundisa kona ngokuthi nine uNkulunkulu akusini nine benihlosela ukuba ngowasebenzisa nini ngakhumbula le imvoza lengiphawula ithi bazalwane ngale ilanga iyabonga ibonga bazalwane libandla bamphesipho ne uthi bazalwane ngiyabonga ukuthi egcineni senzena afunza ukunakekela hayi ukuthi omhlambe ngifuna imali ngifuna ibhotela uthi mina sengihambe naNkulunkulu esikhathi lesithe uthi uNkulunkulu ngiyakwazi mina kuba phansi ngiswele na ngisho ngibe nebruko linye ngeedition ngamagama uthi ngiyakwazi kuswela ngibe phansi bantu bahlekise nami ngishumayela ivangeli ngiyakwazi kungabi nalutho futhi ngiyakwazi nokuceba ngiyakwazi nokuba nako konke ngiyakwazi ukubamba imali ngiyakwazi kuba nengcebo uthi kuko konke loNkulunkulu umfundisile uNkulunkulu umfundisile kodwa lekhaya kubulangisa phansi hayi ngoba bekangilahlile bekayongifundisa kuyingcebo kuyiswa phansi uNkulunkulu ngenjongo yokufundisa but uphunga ngafunzi kuyingcebo kuyiswa phansi uNkulunkulu ubone badimoni ubone bathakathi ubone bakuloya no uNkulunkulu kuyiswa phansi uyokufundisa uthi Paul lekhaya uNkulunkulu angisa phansi angise tu ngiphume ngesifundo uthi sangifunze kwaneliswa uthi nyalo noma ngabe nginako angimsoli uNkulunkulu noma ngabe anginako angimsoli ngifunze kwaneliseka etimfeni tonke athi Jobe kanti kumele samukele lokuhla kuphela enkosini nalokho biza kwamsikuza kwamukela kodwa nawo siyambonga uNkulunkulu alibonga igama lenkosi noma uyasinika noma akasiniki ukuthi Paul ngifunze kwaneliseka bese athi I can now do all things through Christ who strengthens me. Sengamela lonke ihlobo. Sengamela lonke ihlobo. Losimo empilweni. Angada ngikhona phakathi ngifike njalo. Phakathi noma kunjalo I'm preaching. Emva kokusesamukele sanikwa amandla okubaba nifana baNkulunkulu. There is a step number, I don't know if it's step number 3. Let's see Bible incwadi ya 1 Peter chapter number 2 verse 1. 1 Peter chapter number 2 verse 1. Uma sewamukele Jesu Amanda wangena ngokukholwa. The step number 3 uthi ke la lahlani konke kungcono. Lahlani emanyala. Lahlani bonke kuhle. Emva kokuthi sifamukele Kristu ibambe manje ngomhlase sifunze 1 Peter chapter number 2 verse 1 and 2. Kuyalahlwa kwenu. Uthi nomnye ngeza kuJesu nimaniki asomnye come as you are. Yes, we come as you are. Sika simaniki but asihlali simaniki. Kumele nasafikile silahle uthi asomnye kuyalahlwa izono nemithwalo nakho konke okubambezelayo asomnye lahlangisho nakho konke lokusono nakho lokubeka kusono kuyalahlwa. Alingodi ifanele ngakulahlisilutho lelithi qhamuka ungwadla enohlale ungwadla ushumayela ungwadla uthandaze ungwadla uhlabelele ungwadla ingodi ifanele bathola ifanele liphilako laJesu siyalahlwa tolo nemithwalo akushiwa tiyalahlwa ingoloshiwa yadla wishiye khona nasofuna uyidobho lobelidobho. That's why Trump anathi mina ngibonge ndaso phela ngiyakhuluma la ikhuluma ngakhuluma ngidile ngayo phize kumbatha ngoba nomaka nahlanga tolo nemithwalo uthi shi ene bathi shile laplant yala ifunze makasho ngako lahlani bonke bubi yes nebucili bonke nekutendisa nemona Cala verse 1. Cala verse sishaya one by one le. Ngako lahlani bonke bubi. Lahlani bonke bubi. Namagama sinibandla abekho bazalwane noma ebantu labaneshito lembi njengebazalwane. Abekho abantu la bangamjabulela umuntu lendlela njengebazalwane. Hallelujah. Uma ngane kuthiwa nangu makesela sothenga imoto uthengayo masifuna ngithenga imoto ngosiya kunokuthi uphume nje umhalalisela. Alendo awuthenge Jones ese Jones sesishipile le shipile le ngicabanga bo 15 mona lahlala bonke bubi nakungcola uma sawufika Jesu awuhlale bebi bakho kuyalahlwa
nyalo ulambe nyalo awukalahli ihlito lebu ihlebo sesiyimbi wena yelahla ubi. Number 2 nebuqili bonke nebuqili qize yabona wenza into eziqili nebutsotsi leyo umtshele nebuqili phunywa bamphethe wethu lakhona ngumzalwane. Hallelujah. Qhubeka ma. Nekutendisa. Ukutendisa. Labanye beningqono ngoba la nikhonza kude ehlobo takho la. Uma labanye uma ungema la uthi uyadumisa ukhathi nemredo. Okhuluma nobazi lo ngeva. Lo lophuka ngisho make. Ukhala yini nje. Uyabona? Bose emakasela. Kulula ukupretenda ukukholwa. Kunzima ukuphila ukukholwa. Ungathuswa ngaloko kwala mama kakhulu ugcoka isuthu. Hey uJesu, ungathuswa. Na ufuna ukubona singakholwa hamba ngalezi emgababa. Ukuthi umakhelwane uthi lo bhuti lohlala lapha unjani. Uma ngikholwa batakutshela bomakhelwane. But uma ngitendisa bathi senisa uyakhona futhi uyashisa shemthaza ngeklini. Lokho klini mina bakupractice. Bakopa futhi. Wathuswa ndo. Bazana bagude ekutendiseni. Bazana uthuna ukuthi kuyapretendeka kungcwele. Hallelujah basalwa. Siyabonga uNkulunkulu. Hallelujah. Bese ngithola ekhaya lakhe umuntu esesofa. Yona inja. Yona inhlobo yakho subiyela. Mara siyabonga uNkulunkulu. Azaxabuze uNkulunkulu, axabuze Jesu. Mara lekhaya abantwana bohlobo onkulu. Bapretenda bazalwane. Kuyapretendeka Sunday lenza umsindwa 2 hours umashwayinde nafela bazana. Hallelujah siyabonga Jesu Baba siyabonga na ukethe uphumela nguwe because bazana bayiphila isindiso bayipretenda. Ufuna uhambe ukuthi ungasesikom sakho ukuthi abanelive nokuJesu lo udlala ngebandla lo udlala ngebandla lo ayikho lento yakhe. Labanye ngeva batshela lo umfundisi bathane nelimali ngebandla ayikho lento ngoba nababuka Sunday sofana mgcoka isuphu nale mpilo loyiphila njalo akufani. Kuyapretendeka bese baphela mhlanje ngekelani kupretend futhi qhubeka ba nemona lokunye sathini uzoze ukukhulumela nemona labanye akuthi nokuthi ugwebo umfana ufundisa mina akuthi nje umuntu umbozo nemona umbona busweni uhlala fasile ngena sidingo sijabulile ufasile nemona umuntu lo nathelo wayena akangitsheli mbode wena khona sometimes abahle ngasafifiyela umuntu olungile bathi bafundile abantu unenkinga esithe drobheni unenkinga sebaxoxele iwallet baxoxele imali so ufuna imali yokumuntu abantu abakhayida ufuza lo kunemona ngekangisithi la kusweni yakho nakufunza kunemona lo so umbone ukuthi hayo lo angangisile bese uyakuya manje uma wayakhethe mina no ubone emusa ebusweni bakho kulabanye wabona mona uyabonakala la Cwela nako konke kuhleba nekuhleba ikhasi lesithi sindise ngoba sishayithomoyo no emva kokusashayithomoyo kuthiwa sekelele ukuhleba yes siyavuma sesendlini yakukholwa but kukhona into ezishiywa akwegwebo nehleba kukhona lapho kekeliwa kuhleba ngeke lo hleba yabo. As a church sometimes ibandla ethu akakhuli ngoba siyahlebana lomunye mhlawumbe ugcoke li-shirt
Alisamnethe encane nangcono inzabuke la. Mhlambe lizama ngiphume seniyokhomba. Unokuthi ucabanga ukuthi una 10 noma sowagqoke umpambulelo umzana no isenze uyohlekisa ngayo bese uyeva kuse phebe bahlekisa ngawe esande bozibana sibana akaphinza abiyekele ubandla uthi kuyafana ngeendlini yokumbozwa but wafika ngambulwa ungcumbama so seniyelana titsakwa tibeka kodla lile biyala dinathe tonke nalo bamba yabeka nalo bamba lumya kakhulu ukunatha ekwabela phakathi but abana nkinga bayanathi ngithi mina uma ngathi mina angikube benganamandi ngiboleke lawo makeshophe ungamangala ngicala ngwasu before wanathi nje iglass kuthiwe kunathi cold drink la iglass lenathi ngawe gwebo locala iyakade lo but titsaba akunankinga lele titsaba ko dia etavern ane mali ebiya yinye but ubuyatsaka ngithenga mabiya uthathe titsaba timthengele la kithi la nala ekhaya noma namanye kadle bese ungakhipha imali ake kadle angaze tihluphe sande ukhipha labadlile asinodlati ingculinye thine ekubeni sikhiphe imali noma akakhiphi akadli sande sathatha pemela sithi ngimake manje kulo akadli angijole manje kusaka akadli lo msalwane enekhaya uphe qoba imali bamba bahlala bayi4 uphela imali bantwana begrant nayo ayinele ukuthi kuchathi 20 akusana kudle ekhaya bese kuthiwa ngiyamfuna Jesu ukuthi abafundisi ukuthi bakushulela evangeli ngiyalifuna leli vangeli but inkinga basilonga ngakhipha kadli ngiyasaba ukuthi asedliwa ngikhamisa umlomo angcono ngihlale nidlule livangeli ngoba longa ngakhipha kadli but ethaveni longa namali yanatha titsaba tasidlula ngokholwa thina lesipita Jesu yasidlula nje uma ungangena etaxini thola kunenyanga la teleni la studweni semuntu munye kanti inyanga ngeke uyigibele ngemnenge phetshe ngase into ugibela lenye drive ayindlule ngoba ngeke uhlale phela nenyanga but Jesu ngithola uhlela luhlala etingwadla ti mahosha bachitha amafutha bamosha tinyawo nemafutha okudura simthola uhlele nebathelisi bozanke uma-tax collector bese athi Jesu mina ngidele ntoni angadeli labalungile bese lelibandla lihlele abalungile kade litoni ubona ngani ubona ngoba asi ngaphandle seshumayela nami ngiyadifaka phela ngeke ngoba makamune mvuselo ngalapho uyofuna ntoni so sibizana setivuthiwe setiphendukile uma ngale asisadobe futhi sesimbali sesidobe fridge ngoba idobe fridge bangathi ibandla lama ngehlophe liyawa ngalabo zonke bangena ngalaki ngiyajabula yacala la kami igcwala labantu ubadobile yini unujabulisa kuwa kwalenye ujabulisa kuva kwefridge akamakhelwane ngoba lathi mshibu ntonda ngakho ukhohlakele mfundisi uJesu kudotshwe elwandle dotshwe emfuleni awudobe fridge umzali lotitele la ukamdobi haleluya umzali lotitele watitela no ngile fish lephumele kusurface emfuleni wayibamba ngoba vele iphumele yangasakhona kubele emandini awayidobi le ngakhuma bazalana asigcine nganani aphelele lapho no point phela verse 2 funza 1 Corinthians chapter number 6 verse 9 and 10 ngifuna sive ukuthi kulahlwana ngifuna verse lahlwana 1 Corinthians chapter number 6 verse 9 and 10 and 8 asikalahle igama lithi umoya longcwele uhlala la kungcwele khona once wangabe nekungcwele akahlala but siyakhuthaza simaka singcolile asikalahle kungcola nemanyala asikulahle vanda kusilo lokulahlwa 1 Corinthians 6 verse 9 and 10 Kwathu mathatha le mic makenale la baba Kelahlwa Anati yini kuthi labangakalungi abayikulidla lifa lembuso waNkulunkulu labangakalungi that's number 1 number 2 Ningayengeki ingwadla nalabakhonda tithixo netiphingi nalabadvuna labalala nako nani
Abadala magay imali espreada. nemasela Nitgebeng nalababukhali nalabathotsha kweshu masela. Nani? netidzakwa Ywe. lebatfukako Babasuka bende njani lapho? netigebengu Okay. bangeke balidle lifa Ha. lembuso waNkulunkulu. Kusho mina bazalwane. Kusho iBhayibheli. Kusho iBhayibheli. Kusho iBhayibheli. Ubokuwa bangasithi 16 June. Bese ubuka Sunday usuthi ayibona imiyudi la. The following day or iPrestige. Ngeke uzibone. Beyidzakiwe. Iyadzakwa. Futhi kamalanga iyadzakwa imiyudi idzakwe. Ekseni umuntu avuka nathi grandpa le dragon ashaya khona epulpit. Akho nayo Jesu balene nakahlala phansi ngathi wahlala phansi olele wena njani bekadzakiwe ngayitolo bathola ukuthi siyakhona. Solo siyakhona. Awukalahle nebukwadla nekuphinga. Siyathi sithi kuphinga bazalwane. Kulala ungakashadi. Samngena nifakele sithi insizwa ihlala ngensizwa intombi ihlala ngentombi. Bese lithi umufuzi ngathi 1 Corinthians chapter number 7 verse 1 noma verse 9 lithi uma ngabe uma kashada uva ukuthi inyama seyakufuna tshada. Alithi hamba uyoyenda uphindza ubuye lithi shada nokuthi inyama seyangifuna awuyendi uqala ngalokushada. Inzima ke le manje. And ayisashuna yena zonke. Uyamangala ubone mama mahlalela ngikusangana nendoda so na 10 years asingile once ngomuranga usangemshado mama mahlalela mina ngwrite songs writing songs mina ngishada ngofuna ngwriting song why athi write song kinga uyawathola ama benefits emshado angakashadi so why ashada uwrite song and lokungashada ukukhipha ama options akhe uba nama options because nalo sekambhori yakhona akathola lo ngoba akakashada ngokuthi uyi freelance but once washada kumele abe committed to one person so akafunda writing song lokhona to keep my options open but isinahluleka lithi ku right ubone ku right ukuhlala makashadi mina ngiku right ngihlala ngithatha ngifuna ukula eceleni ngibambe isudu yami ntoshada mina angivela ngikhona ngihlala ngingashada yabona ngawushada manje. So lithi nakuhluleka lithi ku right ukuhlala nangokuthi uyakhona but now ungakhona njalo but uma ngabe uthola lama benefits emshado uma benefits uyaphinga and lapha ngeke bawubone umbuso welizulu noma ungahlabela nje ngakhala njani noma ungathanaza nango 12 laba njalo ngeke bawubone baba complain linzima bese according to Romans 12 verse number 2 lisingalingisi lelive kodwa leliguculo. Nowadays mahlalela livangela nyalo ade sathola thina awusagucuki akusagucula kokula nyumba kuyafihla siyasela kufana nelidla siyafihla bathi na imfundisi naye umuntu ngisuka usangathi awufuna fihla yabo na fihla na akunankinga ukuthi make swela njengoba uli-elder labadlela ungaba nemuntu lohlekisana naye nedezi lo ufihla uhloniphise but la Jesu uvamela ukuthi uyalahlwa ahloniphiswa ngoba into engakuthi umfundisi yena ngisixoxa nomfundisi mali because thina sisonke elivangeli nomfundisi mali nithi emfundisi ake ngicela kude mina ngoba kunetilo lesitendako and lingasisosona but abuyathola ukuthi awutendi ngoba usabusaba. For example bazala ngicela kube example uma ngathiwa ngifuna ngishada Coba ungathiwa ngihlala nemuntu namhla ngiyamshela sesiyashada next week ngingangibona ngathi angithathi la inhloko ngithi ngoba lo mba ngimati kuze ngimati fune ngiye kuphi lapha the capital uyohlala phansi sokode kudla nalo muntu sidle ubona umuntu onjani uthandzana uyabona empilweni what are your goals, what are your plans for the next 5 years yabona
ekhakile yabona ngibuta kude Satan. But sometimes akuyeki hey ungahlala komake ehlophe lapho sisibona umfundisi anentombi ePetrus. Yabona bese akusisono but sisaba nabantu nithi mina yemfundisi kanti ngubani kumele simsabe uNkulunkulu ngabantu na ngoba thina levangeli lethu kungathi sisaba abantu nokusaba uNkulunkulu. Nanokusakona endlini sifihlela abantu balance yena simfihle ngokuthi sisaba nabantu asimsabi yena. Nanokugwadla but ufihla ungenise ebusuku ngathi sifihlela abantu but yena akafihlelo. Ngoba lelivangela namuhla akulahlwa but kuyafihlwa. Uma ngabe nasesinyangeni baya but uyafihla baye ebusuku. Kuyafihlwa. Ngicela kuyivala. Lokhu bese angeke sakhuluma namhla. Angeke sakhuluma. Ivangela namhla akusaseli lokhu la Jesu lokulahla. Lokuna njani? Lokufihla ufihlela bani? Bantu but yena ubona konke endzaweni tonke. Bese siphaphele. Anathi usimtimbele ithempeli laNkulunkulu. Lamoya ngco ohlala kini. Ngicela kuvala nganani? Leviticus 19 verse 2. Tafundzele ekhaya. Kukhuluma uNkulunkulu. Khuluma nelibandla lakhe ngesizwe sakhe. Uthi bani ningcwele ngoba nami ngingcwele. Kunetimvu letimbili bazalwane. There is righteousness. Uma uvuma Kristu, uma amukela Kristu, you are given righteousness as a free gift. Kuthiwa usongulolungile waNkulunkulu. It's a gift just ngokukholwa ukuthi Jesu uyavuma kuthiwa bam. You are the righteousness of God. So umlolo uNkulunkulu. But kuna step number 2 loyo awuphiwa kuthiwa wena bangcwele. Uma ngilifunza ngeAmplified version isithi set yourself apart for God. Consecrate yourself. Senguwe ngcwele sakho. Ngolo balekela kumbi. Ngolo balekela solo nabo ngoba lokubuka ngathi solo. Senguwe it's your responsibility to be holy. To be holy. There is insana imoto lesikhonza but asana imoto asikho holy. But yena he is the Holy Spirit. He dwells in the holy place. I'm done. And sometimes we want to approach God sifuna lokudumisa ehle. Sifuna kuthiwa ema-worshipers balanza uNkulunkulu. But uNkulunkulu akalanzwa so. Ulanzwa umuntu ongcwele. That's why Bible lithi ubani lelo khupukele entsabeni yakho eJehova na. In other words, ubani lo nga-approach the throne of God. Athi Nkosi umuntu okulahla ngendumiso ibandla lifuna wena. Uthi ulolo lehlito lehlandekile, ulolo holy, ulogcwele. The reason we worship angehli. The reason we preach angehli. The reason we do all these things. Letetiwa abantu so batende eBhayibhelini wehla. Akatende problem. We are not holy. We are sinful. We are sinners. Asikalahli. Saba nemithwalo yethu. Yenza sevini lakhe. Indlela lekhaya encane. Angeni imithwalo. Le mithwalo yokusho le. Lethiwa iyalahlwa. Bese sibonke abangakayilahle ngeke bawubone. Lo mbuso ufuna wena ube ngcwele. Ngicela singethi nyawo. Thi lesikhona. Yeah, that's it. Lesikhona. Hallelujah. Be holy. As long as sisashumayela but senda yonke lento le. Ngeke simbone siwabone amandla kaNkulunkulu. As long as sisahlabelela but senda konke sisathwele konke lokuthiwa kuyalahlwa la. Asikho ngcwele ngeke siwabone amandla kaNkulunkulu. Siyokudinga ngokufunza ngawo. But for the power of God to manifest in our lifetime, in our generation, we ought to be holy because He is holy. Kumele silahle. Kuyalahlwa bazalwane, akufihlwa kuyalahlwa. Akufihlwa. Fihla sifihlela abantu but yena akafihlelo. Namhla wokugcina kube kusumana phambi kwakhe. And ngolothi bona imisebenzi yakho lwende emfihlakalweni ngoba iBhayibheli sonke lokufihlela kuyawumbulwa. Konke lokufihlelo kuyawumbulwa sebaleni. Ubona imisebenzi yakho uvela uthi yeke esogweni. Usoze ngayifihlela abantu. But how? Mfundisi nesimatha ngqwele no sifunayo. Fayela lakhe. Uyodiyela. Namhlanje ngifuna kulabo labenta sinqumo sokuthi namhlanje lothi ngiyavuma ngikwamukele njengosi umsindisi impilo yami. But namhlanje ngikhetha leli hambo, ngicala leli hambo lokuba ngcwele. Jesus said, "Be holy for I am holy." If anyone
must approach me kumele abengcwele. Khipha lakhe kumele ihlaneke uye lo tigcwelisa uthi uAbraham hamba phambi kwami ungenacala ungenasici akube nguwe ungcwele is your responsibility nguwe lo tikhipha ngcwele nguwe lo balekayo kubalekele sona. Be holy